Yo, sak gen ala. Zon mwen men, sak gen men. Sak gen men. Nan men pose. Mwen pale to kwen bas. Mwen pale konet chelo. Kesa chelo ala. Mwen mwen telefon nan Yo, nan mwen wap diya men. Mwen telefon men zon ba misye. Kesa. Chelo. Chelo men. Ok, mwen kon misye men. Si yo ten son nan bara men. Den mati nan stase misye. Mati kage. Mwen telefon men. Mwen ba misye wanje mwen men. Ou di moun nan men kote a misye? Yan mwen kote mwen avanse nan misye. An kwa telefon nan men wabay misye mwen men? Yan mwen gade men men. Oh, si te problem men. An gen problem men men. Yan. Ou ba men telefon sa men? Yan men. Nan mi fote ak de second nou la. Yan mwen gade misye men. An men men. Fote de second nou la. Pou de pou mwen chen gade misye pou men. A wè si men mabba ou men? E ba kamde kaba ou nou bat men? E ba kamde kaba ou bat? Yan men. E ba yon fidel men. Non kon wè yon nou an ba men. Si yon ti wè lò kon? Kan yon 39 men. Go mafya men. Kan yon 39. Yan men. Konen men. Nan pale men. Nan men pa yon show nou men. Ok. Nan pale ya ok. Sa di mde de misye di kan ni mafya? E ba sa bon. Ok, lem kwa za misye ma kwa za chelo ma fe chelo bon. Mba misye telefon nan mba konti la. Misye di mkan. Yo, chelo. Sa di la men. De mati man chan chou la bat. Ok, men mba misye Kani 39. Misye di mba yon men kote la pte avon. Misye di mba telefon la fo. Jouni abo sa mba misye 250 gout. Oh. Ou ba misye ko men? Kes Kani 39 la? Jem konen Kani 39 mafya men. Jem konen Kani 39 Mwen konet misye. Oh. Misye pou mafya le men. Sa di ou bal ko ba telefon men? Misye di mla fo jouni. Oh. Te charge, mi ba jet men. Mwen pran la kou baba. Anbe na pale. Mwen pran ba ne poto posi baba. Anbe, mwen la vya pou mwen vini ma prezi na pale. Mwen ba ge problem non men la gen. Mwen ok men. Anbe na pale. Mwen ba gen problem non? Yep. Men gat nan ki sampre. Telefon nek la men bay anje, men yon lot pase se men bon. Ok. Mwen kon sa ma fe, ma ve misye.